Produced by Kilo Studio. Kawadashiyan harirti awanti daidat koidil Luria kuruhle dehda uhidai harir tilabada marke paddo ofkasta egaya Lurka wejige daru kubalo yaba Mantawa malintedi majirto idre bikarta Gabada anu de balde gaino dunida laga hadal haya Shida Aroos ka awa wasawani yore Gabada lo disaiba awa fagara hakento yar Ruha 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 manta Iyan la fadisan Boqoradda awa dalatay Halagu darosa abuin Masharada yeda Hablihi shidnaha hurgufe Arde dede iyo ashakte dudaman todo awa da farah Der kurhom behiden Aroos kan balo wada tartamay Gabada Aroos ka awa iya dale dunida Odan silsilat dahab iyo lulba kortel dasuan Gara ang musika kor ukada Adu gara asafrada Awawa habeni armajiro kof halkan kudre mara Hay shida Aroos ka awa wasawani yore Ruha manta Iyan la fadisan Boqoradda awa dalatay Halagu darosa abuin Masharada yeda Hablihi shidnaha hurgufe Tanto halogado Misawa afrobeat Shidan Gabada Aroos keda Wa iska alami Hal labu sadde Fadiga Sidi dabaisha Hambali Boqoradda chawa Guri khairle iyo ubad khairle Lakin hadda iyar ko hasi sokoto Hees Walong kukalabahe awa Hees dan waksha Sosai Kilo Studio